Galerija Lazar Vozarević je bila domaćin izložbe Udruženja likovnih umetnika Sirmium, koja se već tradicionalno organizuje u našem prostoru, i ove godine smo osmislili tematsku celinu koja je vezana za dela Lazara Vozarevića kao omaž Lazaru Vozareviću, na čega su se odazvali članovi udruženja, i ta izložba, odnosno deo izložbe, predstavlja 20 radova inspirisanih umetnikom. Sa druge strane, pored ovih njihovih redovnih njihove redovne smotre njihovih radova, izložba sadrži i dela Dejana Simeunovića, rano preminulog mitrovačkog slikara, i ova izložba je čini od 10 radova njegovih, i na taj način smo želeli da sačuvamo sećanje na ovog izuzetnog umetnika. Predstavljeno je 70 radova ukupno na izložbi i zaista je to velika čast da mi budemo domaćini ovog udruženja i da podržavamo njihovu izlagačku aktivnost, da unapredimo tu saradnju, i ovo je korak ka tome. Dakle, izložba je vrlo kompleksna i zaista nudi raznovrsnost umetničkih izraza.